Branko Stanković je novinar Radio-televizije Srbije i autor emisije Kvadratura kruga. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada za filmsko i televizijsko stvaralaštvo. Važi za najnagrađivanijeg novinara u RTS-u. Rođen je u Užicu, tu je završio osnovnu školu i gimnaziju, nastavio je studije na novinarskom smeru, a usavršavao se na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a zatim i na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Autor je knjige Kvadratura kruga, zbirke priča u kojoj se nalazi 18 od 1274 priče ispričane kroz 350 emisija. Kao scenarista i reditelj napravio je 22 dokumentarna filma. Autor je drame Nije nego i koautor drame Bar Beograd via Peking. Akademija filmske umetnosti i nauka je Branku Stankoviću 2012. godine dodelila zvanje akademika filmske umetnosti i nauke.